Nakon knjige Čovjek je više od ljudskog resursa, put kojim se teže ide, u kome je razrađivana tema Dostojevskog da čovjeka ne dotiče sloboda, već sigurnost. I on traga za onim ko će mu dati hlebove, dakle ekonomsku sigurnost, ko će ga osloboditi posljednje sumnje, psihološku sigurnost i ko će mu obezbediti imperiju od jednog do drugog kraja sveta i time kazniti neistomišljenika. Došli smo do nove knjige Sloboda u lancima. U toj knjizi pokušao sam da objasnim odakle razlika unutar jedne porodice i naroda, između ljudi, da jedni veruju u naciju, odnosno narod, a da druge ta tema ne dotiče i da tragaju za onim što je definisala prva knjiga Čovjek je više od ljudskog resursa. Naslov se nametnuo sam po sebi od onoga trenutka od kada sam, čitajući Vladiku Rada i Gospodara Crne Gore, našao njegov odnos prema jednom vidu globalizma ili internacionalizma, gdje je u crkvi Svetog Petra u Lancima u Rimu čuvana relikvija lanci ili verige u kojoj je bio sam apostol Petar, Sveti Petar, utamničen i vezan. Kao izraz najvećeg poštovanja njegovi su lanci izneti da ih celiva. On je to odbio sa objašnjenjem da su njegovom narodu lanci simbol ropstva i da ih on ne može celivati. To je bio i moj motiv da naslov posvetim istoj ideji borbi našeg srpskog naroda za slobodu. Ono što odlikuje ovu knjigu jesu ovi algoritmi kojima sam obim knjige smanjio za 300 stranica, znajući da je to vreme u kome ljudi čitaju 1, 2, 5 strana, a nikada 500 i 1500 strana. Toliko strana okreću samo oni koji su opsednuti nekom temom. Za obične ljude to je već preobiman materijal u današnjem vremenu u kome se mi nalazimo. Ispred nas se nalazi karakteristična slika koja objašnjava tri entiteta i njihovu povezanost. Dakle, na levoj strani su Sjedinjene Američke Države u gornjem delu slike i njihove multinacionalne kompanije, na desnoj su Evropska unija i nazovimo njihove multinacionalne kompanije, a ispod ovog zida spram koga su usmerene rešetke nalaze se siromašne zemlje trećeg sveta, dakle, i njihova infrastruktura. Sva priča se o jednom nepodeljenom svetu ruši ispred ove ograde, jer upravo podela postoji i ona je evidentna i u protoku tehnologija ili ideja, u protoku ljudi, u protoku informacija, energije i roba. Ako bismo sledili dalje tu priču, mi bismo došli do ovog trenutka danas gdje sprem ovog jednog oligopola država koje su same sebe prozvale prvo G7, a posle ih je bilo nešto više, stoji 167 ili ko zna koliko danas, u tom trenutku kada sam ja napisao knjigu bilo ih je ukupno 167 država iz bloka broj 3, dakle oni koje ne odlučuju ni o čemu i koje ne nude nešto što potražuju ove zemlje iz osnovne grupacije G7. Sa druge strane, ove siromašne i zemlje bez perspektive traže nove tehnologije, a njihovi predstavnici mito ili procenat od onoga što će ponuditi za uzvrat zemljama iz države 1 i 2. Dakle, to je suština ove knjige koja na jedan transparentan, kako bismo rekli, način pokazuje transformaciju svetova i ono
čemu ti svetovi teže. Dakle, danas je sasvim jasno da sve ono što će se naći unutar tog razvijenog sveta nedostajaće u ovome nerazvijenom svetu, i sve ono što potražuje ovaj nerazvijeni svet neće dobiti, ali će dobiti ono što outsourcuje taj razvijeni svet, ili to su ovi poslovi koji će u perspektivi biti poništeni poslovima koje će obavljati veštačka inteligencija. Dakle, i svi ti call centri, i sve te motalice, i svi ti kablovi, i sva ta skladišta, sve će to biti ukinuto za 10 do 15 godina, i zato se to i alocira unutar nerazvijenog svijeta, a ne samo zbog niskih nadnica. To je dakle tema ove druge knjige, Slobode u lancima. Hvala na pažnji. Ona se može poručiti na isti način kao i knjiga Čovjek je više od ljudskog resursa na e-mail adresi mpusonja6 gmail.com. Hvala.